Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HP TV Rwanda, murasuhuzwa na Ruben Masengesho. Reka nizere ko muri amahoro hirya no hino mudukurikira muherereye. Hari abatwumva muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hari namwe mutwumva muri hanze yacyo. Mwese muraba agaciro kuko mwemeye kudukurikira hano kuri uyu muyoboro. Nkuko bisanzwe rero hano tubagezaho amakuru abagezweho mu masaha atandukanye y'umunsi ndetse n'ibiganiro mu bisata bitandukanye. Ngarutse nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Nyamasheke abarobyi bakuye uruhinja mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu rukiri ruzima. RDC ntabwo yavuga ko ishaka ngo amahoro kandi ifasha imitwe yitwaje intwaro. Ni byavuzwe na ambasaderi Urujeni uhagarariye u Rwanda muri Loni ndetse no mu yindi miryango. Hanze y'u Rwanda, General Muhozi yinjiye mu kibazo cya Baby Cool ndetse na Miss Jory Mutesi, kandi aza kubabwira ko amasasu yumvikanye ku kibuga cy'indege cya Niamey. Inzira ijya kwa perezida irafungwa, yahize kwisubiza Goma na Bukavu vuba. Nakaba hari amagambo ya Kisekedi ndetse kandi ngo yise Kabila imbwa. Nabyo turaza kubirebera hamwe. Ndaza kubabwira ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran basinyanye amasezerano yo guhagarika intambara. Yasinyiwe he? Yasinywe n'abandi? Nabyo uraza kubimenyera muri aya makuru. Izi nizo ngingo nkuru tubagira amakuru yacu, reka tuze tuyarambura. Ni munyemere tuahere mu karere ka Nyamasheke tubabwira ko abarobyi bakuye uruhinja mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu rukiri ruzima. Mu rukera rwo ku itariki ya 17 Kamena 2026, abarobyi bari baraye ku kiyaga cya Kivu mu gice cy'umudugudu wa Gisunzu, akagari ka Shara, umurenge wa Kagano, akarere ka Nyamasheke, bakuye uruhinja mu byatsi by'inzitane bihari byitwa ibishabingo. Bigaragara ko rwari rukivuka rwambaye ubusa. Waruhajugunye aracyashakishwa. Umwe mu barobyi batanze amakuru mu buyobozi bw'uwo mudugudu bakanarukuramo Nkundwa na Bake Prote yabwiye Imvaho Nshya ko we na mugenzi we bari baryamye aho baraririye imitego yabo kuko hari abajura bayibiba iyo bacunze ko batayiraririye. Avuga ko byari bibaye mu masaha y'isa 9:50 z'urukerera. Abandi barobyi babiri banyuraho n'ubwato bagiye kuroba mu kindi gice. Bageze hirya bumva ijwi rimeze nk'iry'umuntu muri ibyo byatsi. Ubusanzwe umuntu atapfa kujyamo kuko biba bizitanye cyane kandi bikebana. Avuga ko bumvikanye ko bagiye kureba neza. Bamwe banyura mu mazi, abandi ku nkengero. Babikora uko babyemeranyije. Hanyuma bamwe banyura iy'amazi, abandi banyura imusozi bashakisha aho iryo jwi riri kuvugira. Avuga ko bakibona urwo ruhinja baruharekeye, ajya kubyutsa umukuru w'umudugudu wa Gisunzu, banahamagara abandi baturage baturiye ikiyaga cya Kivu n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Shara abemerera kurukuramo. Umugore muri bariya batabaye yatanze igitenge, hanyuma n'uriya murobyi atanga esime yari yararanye, barushyiramo baruha umujyanama w'ubuzima na Marayika Murinzi, barujyana ku kigo nderabuzima cya Nyamasheke. Barukuye mu masaha y'isa 11. Irahigiro Albertine, inshuti y'umuryango, akanaba Marayika Murinzi warukurikiranye hamwe n'umujyanama w'ubuzima, yabwiye Imvaho Nshya ko barugejeje ku kigo nderabuzima cya Nyamasheke. Abaganga barukorera ubuvuzi bw'ibanze barwohereza mu bitaro bya Kibogora. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano, Mukamusabyimana Marie Jeanne, avuga ko bikimenyekana batabaye ubuzima bwarwo rukajyanwa ku bitaro kwitabwaho n'abaganga, bakaba bakomeje kurukurikiranira hafi, kandi avuga ko ngo rumeze neza. Yavuze ko niyo umuntu ngo yabyara inda atateganyije igihe uruhinja rwavutse rutagomba guhohoterwa. Ashimira cyane abarobyi batanze amakuru bakanarukuramo rukiri ruzima, kanashimira abakomeje kurwitaho, kagaya warutayemo. Avuga ko iyo umuntu yemeye gutwita no kubyara atagomba gutinya kurera ngo akore ibikorwa bibi nk'ibyo biganisha ku kwihekura. Ngo RDC ngo ntabwo yavuga ko ishaka amahoro kandi ifasha imitwe yitwaje intwaro. Ni amagambo ya ambasaderi Urujeni uhagarariye u Rwanda muri Loni. Mwabyumvishe ko twahinduye ingingo twagiye ku yindi nkuru. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga irereye i Geneve mu Busuwisi, Urujeni Bakuramutsa, yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye kuvuga ko ishaka amahoro mu gihe itera inkunga
ikanakorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'uwiterabwoba wa FDLR. Yabigarutseho mu biganiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bwa muntu bikomeje kuba guhera tariki ya 15 Kamena kugera ku ya 7 Nyakanga 2026. Ambasaderi Rujeni Bakuramutsa yabivuze nyuma yuko abahagarariye u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bamaze kuyobya uburari bashinja u Rwanda bitandukanye n'ibikomeje kwigaragaza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko u Rwanda rwamagana rwivuye inyuma bashaka guhindura ibiganiro urubuga rwo kurushinja ibinyoma. Yibutsa ko nubwo bimeze bityo ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahisemo gufatanya na FDLR ndetse na Wazalendo. Yerekanye ko abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 10 boherejwe mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'ingabo zayo FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacancuro b'amahanga bahawe akazi na leta ya Kinshasa. Yibukije ko raporo zitandukanye zerekanye ibyo ingabo z'u Burundi zikorera abaturage b'abanyekongo birimo gufatwa ku ngufu n'ibindi by'ubugome ndengakamere. Yanibukije kandi ko u Rwanda rutasibye kwerekana impungenge z'umutekano muke ruterwa no kuba umutwe wa FDLR uri muri RDC kandi ko ukomeje guhabwa intwaro nubwo hari ibyemezo byinshi byagiye bifatwa bigamije kuwusenya. Yavuze kandi ko raporo nyinshi zagiye zigaragaza ko leta ya Kongo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, Kodeko, bityo ko idakwiye kuvuga ko ishaka amahoro kandi ikorana n'abayahungabanya. Ambasaderi Bakuramutsa yibukije ko u Rwanda rushyigikiye inzira z'ibiganiro bigamije kubona amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Muri ibi biganiro kandi u Rwanda rwanagaragaje ko hakwiye kurwanywa imvugo z'urwango, guhana abazikoresha, abatangaza amakuru y'ibinyoma hatitawe ku nzira cyangwa se mu nzira baba bakoresheje mu kubikora. Dukomeretse hanze u Rwanda tubabwire ko General Muhozi yinjiye mu kibazo cya Baby Cool ndetse na Miss Jolly Mutesi. Baby Cool yatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yaganiriye kuri telefone na General Muhozi Kainerugaba ku bijyanye n'amakimbirane yavutse hagati ye na Miss Jolly, amugira inama yo kuyihagarika ndetse no gusiba ibyo yari yamuvuzeho kuri konti ya X ko yamutekeye umutwe. Yabasabye gukemura ibibazo badaciye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi Baby Cool yabigarutseho mu butumwa yatambukije ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bibaye mu gihe Miss Jolly Mutesi abinyujije ku banyamategeko be yari yamaze kwandikira Baby Cool ibaruwa imusaba gusiba ubu butumwa mu masaha 48 ndetse akandika n'ubundi amusaba imbabazi, bitaba ibyo bakajyana mu nkiko. Niba wari yamaganiwe kure na Baby Cool wari warubiye ahamya ko afite ibimenyetso byazamufasha mu nkiko. Baby Cool amaze iminsi yifatira ku gahanga Jolly Mutesi amushinja kuba yaramutuburiye, ni mu gihe uyu mukobwa we atasibye kwerekana ko ibyamubayeho byakozwe n'abamutekeye umutwe bamwiyitirira. General Muhozi Kainerugaba wababaye impamvu yo gukemura iki kibazo uretse kuba umugaba w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga hakunze kugaragaza ko akunda Jolly Mutesi wabaye Miss Rwanda 2016. Yahize kwisubiza Goma vuba na Bukavu yita Kabila imbwa, akaba ari amagambo ya Tshisekedi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yaganjwe n'ibyishimo by'umukino w'igikombe cy'isi, atangaza ko ingabo z'igihugu cye zizisubiza umujyi wa Bukavu na Goma vuba cyane. Anibasira bikomeye Joseph Kabila Kabange wamubanjirije ku butegetsi. Ku mugoroba wo kuwa 17 Kamena 2026 Tshisekedi n'umugore we Denise Nyakeru n'imfura yabo Anthony Tshisekedi bari mu mujyi wa Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bagiye kureba umukino w'igikombe cy'isi. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanganyijemo n'iya Portugal igitego 1-1. Kuri Tshisekedi ntiwari umwanya wo kwishimira gusa amateka ikipe y'igihugu ye yanditse yo kwitabira igikombe cy'isi bwa mbere mu myaka 52 no gutsinda igitego bwa mbere, ahubwo wari nuwo kubyaza umusaruro amahirwe yo guhura n'abanyekongo baba muri Amerika akababwira ibijyanye na politike.
intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umwuka mubi wa politike uri mu bice bitandukanye by'igihugu guhera i Kinshasa byari ku isonga mu byo Tshisekedi yateganyije kuganiriza abanyekongo baba muri Amerika. Tshisekedi yavuze ko bijyanye n'uko igihugu cyabo kiri mu ntambara abakinnyi babo bakoze ibitangaza kuko hari abatekereza ko bazagorwa n'abarimo rutahizamu Cristiano Ronaldo uri mu bakomeye ku isi ariko ko bagaragaje ko bashobora kwihagararaho. Amagambo ya Tshisekedi yibasira bikomeye umuhungu wa Laurent Kabila, Joseph Kabila Kabange, kuko niwe wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rwa se wishwe mu 2001 n'abasirikare barimo Brigadier General Edi Kapende uyobora akarere ka gisirikare ka 23 akaba yarashinzwe umutekano we. Kapendi wari ufite ipeti rya koloneli yamaze imyaka 19 afunzwe kuko yari yarakatiwe igihano cy'urupfu azira kwicarura Kabila. Muri Mutarama 2021 Tshisekedi yaramufunguye amusubiza mu gisirikare anamuha ipeti rya Brigadier General. Uretse kwibasira Joseph Kabila, Tshisekedi wari wasazwe n'ibyishimo yabwiye abanyekongo ba muri Amerika ko ingabo z'igihugu cye ziri gutsinda umwanzi, abamenyesha ko mu gihe cya vuba zizisubiza umujyi wa Goma n'uwa Bukavu zimaze igihe kirenga umwaka zitagenzura. Reka kandi tubabwire ko amasasu yumvikanye ku kibuga cy'indege cya Niamey, inzira ijya kwa perezida irafungwa aho ni muri Niger. Urusaku rw'amasasu rwatewe no kurasana rwumvikanye hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege Niamey ndetse rumara amasaha 2. RFI yanditse ko amasasu yumvikanye ku wa 18 Kamena 2026 kuva mu marembo y'ikibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru Niamey muri Niger. Gusa nyuma y'amasaha 2 amasasu yahagaze ariko hakomeza ibikorwa byo gusaka ku kibuga cy'indege mu gihe inzira zigana ku rugo rwa perezida no ku biro bya minisitiri w'intebe zafunzwe. Muri Mutarama 2026 ikibuga cy'indege cya Niamey n'ikigo cya gisirikare byegeranye byagabweho ibitero nyuma biza kwigambwa na Islamic State. Kugeza ubu ntabwo hari hamenyekana impamvu y'uru rusaku rw'amasasu rwumvikanye. Reka kandi tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran basinyanye amasezerano yo guhagarika intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byasinyanye amasezerano y'agateganyo agamije kurangiza intambara yari maze igihe ihanganishije ibihugu byombi mu burasirazuba bwo hagati. N'amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa 4 tariki ya 18 Kamena 2026 hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na mugenzi we wa Iran Masoud Pezeshkian. Nkuko BBC yabitangaje, aya masezerano ateganya kongera gufungura inzira y'ubucuruzi yo mu buhora wa Hormuz wari warafunzwe kubera intambara ndetse no gukuraho ibihano byose Amerika yari yarafatiye Iran. Harimo kandi gahunda y'ishoramari n'ikorwa ry'ibikorwa agamije gufasha Iran kongera kwiyubaka nyuma y'ingaruka z'intambara. Nubwo impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano, ikibazo cya gahunda ya Iran yo guteza imbere ingufu za nucleaire gikomeje kuba ingingo ikomeye itarakemuka. Mu masezerano yasinywe, Iran yemeye ko itazigera ikora intwaro za nucleaire, ariko biganiro birambuye kuri iki kibazo bizakomeza mu minsi 60 ishobora no kongerwa igihe impande zombi zabyumvikanaho. Perezida Trump yavuze ko aya masezerano azafasha gukumira ikibazo gikomeye cy'ubukungu ku rwego rw'isi kuko intambara yari yaratangiye kuzamura ibiciro bya peteroli no guteza impungenge ku masoko mpuzamahanga. Yavuze kandi ko buri gihe habaga icyizere cy'amahoro amasoko y'imari yazamukaga, ariko amakuru mabi ku ntambara agatera ibibazo urwego rw'ubucuruzi. Ku ruhande rwa Iran, perezida w'inteko ishinga amategeko Mohammad Bagher Ghalibaf yavuze ko igihugu cye kigifitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakenga kandi ko cyiteguye gusubira mu ntambara igihe cyose cyabona ko amasezerano atubahirizwa. Yagize ati, niba umwanzi atumvise imvugo y'ibiganiro tuzasubira ku mvugo y'intambara. Aya masezerano kandi ateganya ko mu minsi 60 iri imbere amato azakomeza kunyura mu muhora wa Hormuz. Aya masezerano kandi ateganya ko mu minsi 60 iri imbere amato azakomeza kunyura mu muhora wa Hormuz nta misoro y'inyongera aciwe.
Cyakora Iran yatangaje ko nyuma y'icyo gihe hashobora gushyirwaho amafaranga yishyurwa ku mato akoresha iyo nzira y'ingenzi mu bucuruzi ku rwego rw'isi. Hari kandi impaka zikomeye muri politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'aya masezerano. Bamwe mu badepite n'abasenateri mu ishyaka ry'abarepublikani banenze Donald Trump wavuga ko ayo masezerano adatanga ibisubizo bihagije ku bibazo by'umutekano muke byatewe na Iran. Abadiplomate nabo bavuga ko gahunda ya misile za Iran n'inkunga igihugu giha imitwe yitwaje intwaro yo mu karere bitahawe umwanya uhagije muri ayo masezerano. Nubwo hari abatavuga rumwe n'ayo masezerano, isinywa ryayo rifatwa nk'intambwe ikomeye. Nubwo hari abatavuga rumwe n'ayo masezerano, isinywa ryayo rifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora kurangiza imwe mu ntambara zikomeye zabaye hagati ya Amerika na Iran, mu gihe amaso yose akomeje kureba niba ibiganiro bizakurikiraho bizatanga umuti urambye ku bibazo byamaze imyaka myinshi hagati y'ibihugu byombi. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ni dusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, muri abagaciro. Nge na Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.